Nemogućnost Branimira Đokića da vrati svoj prijeratni stan u Sarajevu predstavlja kršenje odredaba Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno kršenje člana koji se odnosi na pravo na imovinu, presudio je Europski sud za ljudska prava u Strasburu. Sud u Strasburu odlučio je da Branimiru Đokiću država BiH u roku od 3 mjeseca od dana kada presuda postane konačna mora da isplati 65.000 evra materijalne štete, 5.000 evra nematerijalne štete i 200 evra za troškove. Postupak Đokić protiv BiH pred sudom u Strasburu vođen je 6 godina. Branimir Đokić, oficir nekadašnje JNA, otkupljeni stan u Sarajevu napustio je 1992. godine. U avgustu 1998. godine podnio je zahtjev za vraćanje stana. Zahtjev je odbijen. Slučaj prolazi sve domaće sudske instance, ali konačnu presudu donosi sud u Strasburu. Gdje se kao osnov ovog postupka protiv Bosne i Hercegovine istaknuto više povredi odredaba Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava.